okay ngithe is like ngithe 90s 2K Kamla ngase ngithi 80s 70s fuck you uyabo. So Nixim Africa nina besilo ngiyakhuleka nginokwatsha lozi khundla noma kanjani ke namhlanje hleli neqhawe abantu abaningi balindele njengoba besivele sizoba neqhawe sizokhuluma ngomsebenzi omkhulu ngqophamlando imthandeni Summer Music Festival ekade khona lapha eMdletsheni kodwa qhawe lesizwe sifaka inkulumo la okungama highlights njengenjwayelo sithi highlights before sifake inkulumo ephelele enabantu sebeyihlandekezele bayikhuluma bayihlaziya ngendlela zawo ingakaphumi inkulumo yakho ngokuphelele so siyafisa qhawe lesizwe ukuthi ubengeleso sikaphunga noMageba ukhuleke namakhososelo onke ngoba siyazi ukuthi njengoba sikhona singabe inkasheni enkulu kamenze ephuza umlaza ngameva bese singena kule nkulumo ukuthi njengoba inkulumo soyiveza nala ukuthi ibithini inkulumo uma isiyonke isiphelele eyama 70s nama 80s qhawe lesizwe forward uyaza yebo qhawe kithi unjani qhawe kithi yebo cha umuntu athokoze nje ukuthi athola ithuba elifana naleli inqayithi vele nina sesithembele kunina kakhulukazi bafowethu njengoba ningabantu abamnyama futhi abasebasha qhawe lesizwe abakwazi ukuthi ukusithwebula bese behambisa imthwebulo yethu kubantu abantu besibona ukuthi lapha sikhona siphila impiloni sikanjani senzani ngasiphi isikhathi kuyinto enhle kakhulu cha odabeni lwevideo mfowethu le oyishoyo ebenithi nikhangisa ngayo yebo mfowethu ukube ngomuntu ongawuqondi lo msebenzi nongena experience ngabe ngiyanisola kakhulu kodwa ngoba ngiyawuqonda lo msebenzi kade ngibona nje iphepha lapha la ilanga libhale udaba lokuthi ugatsheni amabhodlela kanjalo uyabona eMdletsheni kodwa kunobuhle omningi obebusemdletsheni eMdletsheni bekunabantu begcwele ziningi izinto abengakhulunywa ngazo kunomama lapha abebefikile kwi-festival ade bedayisa umango lapha ngaphandle waphela umango balande omunye waphinde waphela nalokho okunginikeze nje umunyo mina ngoba ngiyacabanga ukuthi labo mama ayengeke e-festival badayisaphi lo mango and baphila ngani yabo kuningi nje okuhle besingakhuluma ngakho ngendaba ye-event ebisemdletsheni umthandeni Summer Experience kodwa kwavela kwachuma nje lokho ukuthi mina ngithi ngithe ama 70s nama 80s ngathi ngithe mina okay ngithe is like ngithe 90s 2K Kamla ngase ngithi 80s 70s fuck you uyabo. So ke no mfowethu no amancoko nje mfowethu ngiphoxeke kakhulu mangithola kusenabantu ababhebhezela le yanto sebe interpreter ngendlela errong qhawe lesizwe uyabona ngize ngayibuza ukuthi akwathi abantu banjani kanti abantu bayacuphana uyabona ayisikho isidingo sokuthi ngichaze iloko interview nina ngoba nifaka umbukiso nayishilenga abantu engqondweni zabantu bazi ukuthi ngisho le yanto ngicela ukuthi nifake iniqhubeke nayo nifake iphelele abantu beyibone uyabona ukuthi kahle kahle besixoxa ngani qhawe lesizwe lapha besikhuluma ngomculo ukuthi umculo wama 70s nama 80s akwazi ungisebenzele mina ngalutho uyakwazi ungisiza ngalutho ngoba sebenzele obaphuze chemist noba umfazi omnyama omqashiyo Ndlovu nabo bonke obaba abadala kodwa lo ushuni mina akwazi ungisebenzele wonke lokuyibonga ukhuluma indaba yabo akazi kungisebenzele yabona nganguphoqa empeleni uyabona so kuyinto nje yabo ingakho ngizaqhamana noSkhova FM ngathi ngona khona ukusakaza nokusakaza so bafowethu ke ngithi nje uMaskandi ama 80s 70s aningixhaphaze kakhulu bafowethu nifuna ungigcolisa umbhalo yabo ngixhaphaze kakhulu cha kufanele ngibashele ngoba ngoba now 80s ngixhaphaze kakhulu ngigcolisa umbhalo nithi ngiyibonge ngase ngafunda ukukhuluma ngakwazi ngenxa yini so nje ma 2K nama 90s late ngoba no 94 Wabona ndipo baba no 94 ngikosho nje ni show oba 95 na 2000 bakafuthi lezo ngane mfowethu zikwazile ukuthi zithi nansi into uNkulunkulu ukhulume ngazo zakhuluma zaba imvelo zangiwenza kuba ngikhuluma bengicacisa lokho mthi umculo wama 70s and 80s akwazi ungisebenzele ushuni kaMaskandi loyo ongisebenzelile lona ukushaya uMaskandi
ngifeatureishe abantu abangama 2K abanye abaqhamuka kulokhuzana kumapiano nakwamanye ama-genre njengoMahuho Olwandlunkulu ngiphinde futhi ngishaye ingoma noNomcebo ezithokozelwa ama-2K njengamanje ngoba iwona yintsha nathi sithembele kuwona kuyiqiniso lingephikisa ukuthi njengamanje thina njengoba singama-80s oba nami ngiyi-80s sithembele sifisa ukuthi izwe liqhubeke ey'nganeni zethu liphucuke kakhulu kunakuqala ingane zethu iy'ngane-ke ey'landela lapho esezikhona manje nengama-2K ziyikusasa lethu yabona so-ke manje-ke yize ziyawujabulela lo mculo lo shune ngushayayo kade ngigxekwa mina lapha khona lapha kwezokuxhumana yabo kunabantu ababengimbona bathi hey akusiyo uMaskandi lento ayiculayo lo muntu ucula ipiano njani mina ngikhanda ilegacy yami angixabene noMaskandi anginankinga noMaskandi kodwa bengiveza nje lokho ukuthi no nami ngiyiphawulele phela kade nafanele ngingaphawuli ngoba nakho ngenza ama-fill up emdletsheni ngoba nakho ngihlukanisa unyaka kufanele ngingaphawuli nabengazi abantu bacuphana